تماشاوان هێژان نها مێبەرێ خواردن تاخا شێ مەخسوود جبونا کەم سەروەختی ئاگاهین هەری داوی یە لێ دەکێ ببن نوچەکانە جاکلین بریم وەرگەل مەحازرە جاکلین دەماتە خۆش بە ئاگاهین هەری داوی ژمەرە ڕاگینە چێ دوان کلیاندا لە تاخا شێ مەخسوود وەشرەفی هەیە. بله آرز دمت و حموت مشافانه جی خوش به ام جاگین هری داوی دست بکن شخا پشتی کو او بویر ایریش همجی گرتن ریان چه بویه انها به تمامی داخل شیخ مقصود اشرفی دور پیچ کرینا ساترین آخه هینجی وک خامانه هر واجی لگوری کو آگاین گشتن بر دست ما کو هزن حکومت و گویز خو بجه کرنا لدردورا هر تو داخل شیخ مقصود اشرفی هین ام دکارم بجن هین زیاده تر هجمارن خواجی لو داره زیاده کرنا همجی چکین خال و درجی بجه کرنا نهم دکارم بیشن کو بیدنگیک نرحتی لهر دو طاخن شیخ مقصود اشرفیه هیا لیل برهم بری ویشم دکارم بیشن کو گلیل و داره ام بیشن کو بر خدانی خبر دوام دکه وس به ام بیشن هر کسی بر خدا کارو خباتن خو همجی کسین کو دسازی کو مین مجلس سانجی کار دیگن او شی چون سر کارو خباتی خو از دکارم بیشم کو هینا روش ندیاره و بر بکو و بچاج بر کو اف چکدار هینا پاج دنه چونه هینا وکا لجیه خامنه هینا هجمارین خوشی زیاده دیکن درباره وی کده یعنی تو پیشکتن چه نبونه تاخ هینا جی دور پیچه درکتن و کتنا ولاتین دندر داخل شیخ مقصود اشرفی ده هینا جی تونه کس نکاره در بکوه درکوه در وی تاخی یانجی در باسی هر دو تاخان ببه براستی ده جی مورال گل هلوستوان لبرهمبری دور پیچ کرنا هر دو تاخان همجی گرتنا حمورین تاخن شیخ مقصود اشرفی هلوستکی گلکی خورد بو برسیفک بو جه حمو کسین کود خازن ایریشی وان هر دو تاخان بکن نه دو خازم زیادتر هلوست و پیام نرین میوان خاجی بوره پارو بکم هوال نرگز بمریا هوال نرگز دم باش ورم هوال نرگز ام دو خازن هونجی دوی خاپیشاندانا کو گلی شیخ مقصود الوی داره لدار خستی هون جبوه کی چه دبیجن دو هزن حکومت و گوهز راست راست ایریشی گل کر ایریشی ولاتیان کر گل لک هجمارین برینداران چه بون شهید چه بون اون جبوه کی چه دبیجن سرید سلاورس همی گل دزانه ابی دمکه گل تاخ شیخ مقصود حصار کی داجیان که روز راستی تندیات راستی گرتنی تاقات حاجز دادگرن روز ریل سر تاخت گرتن تهدید سر تاخ پرچین دبن لوی داویجی هنی که حکومی سر هم دکرن ساتر گرتن ریاخ گرتن هفت نقطه ایوان ساتر دینان نهشتن گل راحتی آرامی دندر تاخ دواره چیکرن چندون هاتن د علی باجر دواره چیکرن لی گل جی لسر وی که هر کی سر حاجزا يعني بقالي خا بزاروك خا بجيك وجوان حمي هركين سر حاجزا قلت ان في كي قبولناكن ريل سر ما ورين قرتن چندنا اتنه مل باجر چدبه چندنا اتنه مل تاخ شيخ مقصود چدبه حميد زانن اف تاخ جتاخ حلبه جينا قلت لي اف حكومته وجهز هل واستخبى لك الامبري قال جوبي سلاح ايريش وان كرن غازي كيماوي هافتن سرچاون وان ليل برس امبري في قالجي برسي في خي بر مكان بر خوردان لكلا كوي بتشوك خا مازن خا بجوان خا برحي برخدانيه تاخا شيخ مقصود او تاخا شيخ مقصود نجارا يكم دفي شريره درباز نجارا يكم دفي تهديد درباز تجربه بر خورد لسر قالي هاتي تشيكرن كثافاتي كي بر لسر تاخا شيخ مقصود هاتي تشيكرن لي ام وي رحي بوي برخدانيه ايروجي ام برخدانيه دكن لامبري في كرياري ام في حاجزنا قبولناكن ام في ساترنا قبولناكن لسر قال وري قرتن قال جي تم برسيفا خدا جو امي بشجريات تاخ خبكن چمكي اف تاخ بالشهيدات يا أواكرن ببرخدانيات يا أواكرن ما سوزك داي أمي بيشو با شهيد خبن حتى داوي جيجي أمي تاخ خب باريزن أمي قال خب باريزن حميد زانن كسفة كي برمزن جحمي مكونات دندر تاخد جيان دكن لي أم وي مورالي وي هرسي وي برخداني قال إيجو دو الهمبري في كريار بيلك كريار كاني با خدي تاخ خدرك برسيف كهري مزندا لي أم كان ببن جرك أبيك ناي تشيكرن أم تم آرامية دخازن أم قال كي أشتينا دخازن قالي كي سلامتي دخازن ام نب الشران ام تجاري شر نخازن واري تشيكرن ام هاول ددن آرامی کی هری زیادتر لوداری واري تشيكرن لي قالجي ايرو ام دبینن جوی سبدا درکت حارت خاد پارزه درکت انصار کارو خوات خاله هنجي روش ندیاره اف ساتر نه حتی راجي هنا ام دخازن
دان اف ساترنا ورا كراف جي الوسطا قال لامبري في يكي جرك هين زيادتر اف حكومته وجهز ببر بسياري في كريارتين تشيكرن وام هالوسطا قال حميد بينج حميد دوران بشجري قال تاخا شيخ مسعود ذكر بله قال لك سباس كن ساعته وخش سلام ريس قال لك سباس بله أرس شخو أبو بفي أوي هالوست بيامن خلق الطاقن الشيخ مقصود أشرفي بحمو بيكاتين خو كو أوي لهمبري حمو إيريشين كو لسر طاقن وان بيك ورن أو ببن برسيف جوان هاولدان دور بيتشي وان إيريشين كو بطيبت ده ام دکارم بیشن کو لدیجی سوژن مروفایی کو راست وان هیزن حکومتا وگویز ام بیشن کو بسیارن خو بگولاین خو ایریشی سیویلن کو تنه او لدیجی دور پیچ درکتن لدیجی قد کرن آریان درکتن او بوان ام بیشن بوان کریارن خو برسیف ولاتیان شینی لوی دریدان از دکارم بیشن کو بوی آوایی به تمامی روش هر دو تاخن هنک بیدنگی های لهینا جی ام بیشن کو ندیار جبرکو لدردورا تاخن الشيخ مقصود أشرفي هنا هيزن حكومتها وجوزنا بتشكين خا هزماري وان نهاجي هنا زيادة تربويا جدوه أذكرن بيشم كوروش بقشتي بفي أوايبو. بله جاكلين قالك سباس جبو خباتي وجهي جدو حياة ويكلي بي راوستاندن وكاري خوي راكاندني شوباند وجمرة رادكاند قالك سباس جبوتا نوشكانا من جاكلين بريموت باويكي زنديج باشار حلبة قال محاصر بو.